Hai, akkam jirtu nageenyi kiyya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Akkam jirtu fayyaa keessan hundi keessan bakka jiraattanii viidiyoo mucaan kun hojjete isiniif sheer gochuu barbaadeetiin dhufe. Viidiyoon kunis wanta baay'ee nama ajaa'ibudha. Ani yaa'u gaafan jalqaba argu dhugaa sanatti hin fakkaanne garuu isteeppii jiru hunduma isaa hordofee aga dhumaatti ilaalee wantichi dhugaa ta'uu isaa argee jechuudha. Koomentii jalatti barreesseefiin turani. Kanaaf isinillee viidiyoo kana isteeppiin isiniin jedhu hunduma isaa hordofaati. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa hin ariifatina. እላላቲ ኮሜንቲ ጀለቲ ዋን አርጊተና በሬስ እላዩ ላይ ያሉትን አራት ዶቶች አፍጥጣችሁ በትኩረት ትመለከታላችሁ። ከዛ ከ1 እስከ 10 ቁጥሬ ከጨረስኩኝ በኋላ በዙሪያችሁ ወዳለ ወደ ግርግዳ ወይንም ደግሞ ወደ ጣሪያ አይናችሁን አንስታችሁ አይናችሁን በፍጥነት ቶሎ ቶሎ ስታርገበግቡ እንደዚህ ያረጋችሁ ስታርገበግቡ የሚታያችሁን ምስል ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። የሚገርም ምስል እንደሚታያችሁ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ወደ ግርግዳ ወይንም ደግሞ ወደ ጣራ ዞራችሁ አይናችሁን ማርገብገብ አለባችሁ። ከ1 እስከ 10 ቁጥሬ እስከምጨርስ ድረስ አይናችሁን አፍጥጣችሁ በእነዚህ አራት ዶቶች ላይ ትመለከታላችሁ። እሺ 10 9 አይናችሁን እንዳትነቅሉ 8 7 6 4 3 በደንብ አፍጣችሁ አራቱን ዶቶች ተመልከቱ። 3 2 1 አይናችሁን ከስክሪን ላይ አንስታችሁ ባጠገባችሁ ዳለ ግርግዳ ወይንም ጣራ አይናችሁን ቶሎ ቶሎ እያላችሁ አርገብግቡ። የታያችሁን ምስል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግና ለተለያዩ ኦፕቲካል ኢሉዥኖች ይሄንን አካውንት ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ።